Drazen was a true international basketball pioneer. Please join us in observing a moment of silence in memory of Drazen Petrovic. Petrovic. Dražen Petrovic. 80. U školi sam najviše volio petice, a sad u košarci najviše volim trice. Najvažnije je da odigramo dobro u obrani, da spriječimo njihove Amerikance, Davisa i Frederika i mislim da onda uspjeh neće izostati. Mislim da je ključ igre u obrani leži i poznato da Skolin ima dva talijanska najbolja centra, Magnifiku i Kostu. I ukoliko to spriječimo njihov napadački skok, mislim da ne bi smjelo biti problema. Ovo je u stvari druga utakmica koju igramo na ovom turniru gdje možemo igrati bez pritiska. Sve ostale utakmice smo morali pobijediti, bili smo pod jednim strahovitim pritiskom igre za Hrvatsku u ovakvim teškim vremenima i situacijama, ali nadam se da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu u subotu uvečer. Čestitke na srebru zlatne boje. Hvala i vama.